Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Ebusuafo nansen na omanpani abedi achiri His Excellency the Vice President Dr. Bawumia started ne aprobo no de nani ekochirem ewo Bono region na eye Bonoahene Nana Agyemang the ensembia to dra a say Vice President Dr. Bawumia when who said ne running mate no yi ne mum so yi ne running mate na onyi enfree Bono region say ne be obetimi aye campaign e de aboa NPP no mo enwini na ebusuafo me sure say ensem no ana say ensem a ohien no kan no bia atibi onte so aye nte ensem ode etu dra ne yensan so mra yewa abia mbi owie masem ka we mama mi hu se muti Nana Dormaahene enka yewa man who say wunya nyi running mate ananya za yewa pa man who say enche ubeyi running mate why you sokora mente yewa edru ba bia na region bi baba saba kira saba nko ana saba de running mate ye de e ma be Agyemang bi anto so mienu mi hu no sa yewa regions ni bebre nipa no ho se wan hwe ye no koye se region bi nko a banko na be de kwa be wi a banko na be bato ama ho baba to ama ho ne ya ka ni nyina ne ya to atia ho yewa ade amesre opa ne se me de ngo Bono region ba se fata men ka se ba mo bedini ewo kuro no so banye o oya ba mo ba de na nsum so maye ndie ye yewa no ba ye ma hu se bi ni ba wom abonofo bi ni so beto Martin haje kwasa uni a ye ta Chimahene ne de hye no ono so di bia so oye enyam ndi a na me maka na maja Ignatius ba afo awu nye ne ko school papa ya ti we maintain ho chima bia da bia o ya ne niam ase no sise o ka ase nshi aprem o te ne na o ka aye no me o se me ka yewa vice pacho Ignatius ba fo awu ono so di oya candidate oya bedru ba bi kura no anhwe kura no se benchema mam so Ebusuafo ensem we na Nana Bedu Agyemang de etudwa na ode tudwa no ensem a wokan na comment section ase abranti bi ekra ofribu no na o kire se emana Vice President na NPP fu ntie de ohene kanda na so china omo akaso mo ya we se nya de Vice President be yi run mate no de afribu no but emana mo ntie mpo because His Excellency by wabe asphalt mwenye bi chese impuntu juma esese ekobono region nyina mwenye bi enso na nesi nani nso na nda na so china omanpenda da mahama no ba wa mayehwe no ona de bi obona ba so ena mranti bu social media omu de His Excellency na don kakufado ena NPP atem na papa ebo omu aba so mranti mo ya de mo yere mo ho Emma na nani nua ba akra be ka say obefu na nani nso ade because there His Excellency abaye dia ma Bono region no odwe ho nte ase nte ene wa wase nua be ma na okeka sa ene nsen ma me ne kin na na obu anichi afa ba ne sena na nsen ya Vice President ekọ Bono a oso onyi Vice President no emfiri ye fede say Bono region because we who say watete say Vice running mate ni be free Ashanti region je ne onte ase kra na Bono ni bi e kire se papa the His Excellency by ma wina when you so comment in the daso no when you so enti no ono call your Bono ni ofri Bono region but obe catch His Excellency na don kakufado and the Vice President Dr. Bawumia and our communication team no mo boa Vice President they say the Nana kai no mo fa the baller on ofri Bono region but I ne hipa and some saying and our ode etudra and I quote I am from Bono but Dr. Bawumia shouldn't mind Nana Agyemang. He should have ordered Bahama to choose his running mates from there. After everything NPP has done for us, you spoke against them and supported incompetent Mahama who couldn't do anything for you. And some saying
na Bono funi bi ede abema reply e wa bra nana Ajiman ede ne nsem ebe to dwa sen kebe ya Vice President Dr. Bawumia eyin running mate in Free Bono region. Campaign is campaigning. I say me say 2024 about 20 be una trof atredi fu sanse niema e koso no anodene bia yiri ni dim na sese no kade obetimi aye enya no twa Ghana fo ani abiu ma besia ma me fo abata na e campaign kame say communicators no kura de adwuma na o mate adana timamufo no na eye ma wo obia uko social media social issue party bia won bloggers a o munyina aka jegum o mu ye adwuma na se de na fitianse no bebe bosomi mienu akiri ho no na ase NPP no na ase asa ye din ensem keka no na Ghana fo na ensem keka no na ye kasa but in fact I said one person be kan kure Bawumia ti si form no asrochire ebubu ba na ehu asrochi bubu ba pa ne emai wozana den Thomas se form maame ba akobi me nana no miensa okwas begoro osino omina omko free SHS omina beto aba me wadwire me say Mami for no da so can free SHS. Me so ya me nwanwa bra. Seriously, what say? 2020 cry free SHS and don't say edit mine. But now they are talking about free SHS even more. They are not talking about even the economy. Entino say obatan sabi ono ye tie chimpa ya na ye kase se free SHS no me fitin ase nyina de bia na me kase ka obi obetimi atua de ma ni ntua na pan ni komu ha no ba obatan ya se on de ne ba ne koye no ono no hu so mfaso se nye na boa ne kwa bi so ene wo mo a ejina mu a omo de omo campaign obi a ma na ni mere to bo ase na kire de obetumi ayem kire Ghana enye anutwa say want ye de ase kire se wadwe nya adwuma obi a na ho kire bobeto abama NPP bia na wabodam sansem no ehye nipa bufuo a won koto man etinyabotre ye de ye sisei ni ye beye Ghana for to ya suma na ye beto abande ama oti campaign de omu nyina ayirimu a obi aye ne de a obi ye kasa na ye behwe ese agro ne form 7 December me say about to a be simple ya de bia meka cause the Ghana for ani abre na wo mani ate na obi ye hwede ye koso no ye be huru e ma no boboba e na afi o mo bedwane o mo betu no mo dem betina na ja ye de asumje ni ye petumi ye de ebronya akodi me ma me afinhia na betu amadwuma ye so e be bia tram cause me de akoshe December mu to mo nya ne ntem na aba de kodi official la e ni miura Mama, baby, I miss you, baby. I just say, ya to us so brave you UK, or see them no yellow, or but or but you, they are born and white jealous. Tibra, I never call it. You best have Kwababe, and Jamupa, and the debate to be a bad. Ghana man, when you might be where there are specific executives. Nti kumaude shibi ejuma electoral commissioner ebia afi na menya aboche na mahwehwe no mahwe mo wade shey ejuma ewo officers ewo Ghana ha sabu agaza de min shede nimse ni pasmesi we oye ejuma electoral commission officer na se BBC. Okay, medase anopay. All right, oyini mama sha se free ho. The campaign is campaigning. I say me say